Baik hang ni kita tim kibli oban rung saka quarter final hakni keduran kop mentaus nem arjar ar punriu. Oj nru tli tim kibuan kantan kepeningkong kinjo rung direct saka quarter final. Kan ba nru tli tim kibuan kantan ke ar tang ar tli kiba khamhe pun kinjo rung saka quarter final kan ba sau tli kindu rung no kan ba tim kibuan kantan ke belai hakal dan ke basau kindu rung lupa direct saka quarter final. Kadba nak grup E dai kamon bagan superjan ke bawan kedan ke Balengkong dak ba kamai kedai pun kelio bandrung saka quarter final. Kadba nak grup B dai ke Indian Army dak ba kamai kedai pun dak badan ru kedan ke Balengkong do kami ikhen pun kelio bandrung saka quarter final. Kadba nak grup C dai ke SC Delhi ke bawan kedan ke Balengkong dak ba kamai kedai pun kelio bandrung saka quarter final. Kadba ke grup D DKFC Rangdai ke bawan kantan ke Balengkong dak ba kemain rupun kelio ru bandrung saka quarter final. Kadba ke grup E ke Shillong Lejong FC kelio ban kemain nyo pun dak bawan kantan ke Balengkong kelio ru bandrung saka quarter final. Kadba ke grup F ke North East United ke bawan kantan ke Balengkong dak ba kemain kandai pun kelio ru bandrung saka quarter final. Kadba ru tli tim ke bawan kantan ke Baar ke East Bengal ke grup E ke Jamshedpur ke grup C, ke Samala Seberi ke grup B, Kebetulan FC ke grup F, ke Nongse ke grup E, ke Trau FC ke grup D. Nah pilihan kini gendru terli layo bandrung saka quarter final. Ke East Bengal ke Jamshedpur kila khamhe pun ya gini ki South League tim tang arteli ke East Bengal ke Jamshedpur ki bawan kertan ke Baar kila bandrung saka quarter final. Ke South League ini kindu rungno saka quarter final. Tutung ini PCA kiban saya kai quarter final but manu ke tim kinja kendu quarter final ke Balengkong ke SC Delhi kan kendu bersya ya ke FC Rangdai ka kan Rutrik ke Port Sauje ani lekai kan lekai kat ba ke quarter final ke Baar ke Indian Army kan kendu bersya ya ke East Bengal ani lekai ka kan Rutrik ke Port Nyauje ke quarter final ke Balai dei ke Mohon Bagan Supergiant kan ke bersya ya ke Jamshedpur FC ka kan Rutrik ka Port Sauje ke quarter final ke Bersau di ke Shillong Lejong bersya ya ke North East United ani lekai gini lekai ka kan Rutrik ka Port Nyauje mentahi ubnai ini kita ki South League jing lekai quarter final ke Balengkong ani lekai ka kan Rutrik ka Port Sauje ha pedeng ka Delhi FC bersya ya ke FC Rangdai mentang lepo hidup ko jokin ke video lalap singot nat agi jing support jok hidup ka subscribe ing sekedupat ha ke next video ko blai shibun